Dari Ciali Nanggalan Kulon Mas Mon. Oh iya Ciali langsung. Sugeng Riyatin Mas Mon. Sugeng Riyatin juga. Piye kabar iki Ciali? Alhamdulillah. Cilaka sehat Mas Mon. Oh iya lagune bangga Malaysia to? Sembuh arangi Mas Mon. Alhamdulillah. Iki arepe salame yang petugas RSUD SLG Mas Mon. Saya nak ucap terima kasih kepada kru ataupun semua perawat SLG. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih merawat saya selama 8 hari. Oh, sakit. Minta maaf. Karena yalah ya wong berkena bius ki kan nuwun sudah Mas Mon muni reno-reno. Walah, iya. Intinya ya jaluk sepurane sing akeh karo perawat-perawat SLG. Terima kasih kepada Dokter Ari merawat saya. Alah di kamarnya SLG Ulumbi Mas Mon. Ya saiki ya alhamdulillah lekat screaming maneh Bang. Semangat nasihat lagi. Amin. Wis ngono Mas Mon, iki sapa arepe salame yang Gino. Salame ya. I love you Pul. Ya, selamat hari raya kepada semua kru RWS. Alah salam udah Gino nggur selamat hari raya. Cara aku I love you Pul. Iya, lain kalau ngantai alibiu pul enggak eko apa moro ke jajani karek saiki lho Mas Mondi ya. Ora masalah golek neh los. Ya iya to ente. Bodone kan cek sawale kan cek akeh ta Mas Mon cek panjang. Terutama nih Mas Mon selamat bertugas. Sehat selalu. Amin. Matur suwun Mas Mon. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumirah Tandun ngecat dhewe. Ngene ngomong waduh. Senyum sukses bersama RWS. Yes kok gak dadi apa? Gak dadi akhirnya apa gitu. Bersama RWS, ndak rewel, Iko Pasar Kliwon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Andi Liani antara kita. Aku ini buat teman aja. Oke, aku lawasan ini. David Sidorojo juga selamat sore. Bu Ami sih ya paman, tak adus luwe nemen iki. Ora sadus nyapa to? Salame kudu love you Pul ya Mas Boyo. Ana. Jamane 2020 gak love you Pul mane ora piye. Ya ta? Lagu dulu njeluk kerangka langit kon Jombang lho.